Ne tako davno, Nemanja Šarović je slikovito opisivao proces stvaranja naprednjaka od strane demokrata. Pritom je Srpsku radikalnu stranku predstavljao kao čvrst oslonac koji je preko potreban srpskom narodu. Tvrdio je da nikada nije i da nikada neće podržati ni jedan predlog vlasti. Da li zbog više od 30 upravnih odbora ili pak zbog nečeg drugog, čelnici Srpske radikalne stranke svoju ideologiju na vrlo pragmatičan način prilagođavaju Demokratskoj stranci. To je ideologija za koju su tvrdili da je nikada neće menjati, nego će samo, citiram Šarovića, osvežavati način na koji je prezentuju. Da li koalicija sa Demokratskom strankom, i to na svim nivoima, znači osvežavanje? Pragmatični potezi Srpske radikalne stranke u radu Skupštine Vlade Republike Srbije obezbeđuju kvorum Demokratskoj stranci, dok opozicija bojkotuje rad Skupštine. Sve se to reflektuje i na lokalu. Već neko vreme tunjavo tinja žuto-crna koalicija. O tome svedoči i poslednja sednica Skupštine u našem gradu, na konkretnom primjeru smene direktora apoteke. Verujem da veliki broj sugrađana i ne zna kakvim se sve mehanizmima služe u svojim koalicionim potkosurivanjima. Direktora apoteke su smenili tako što su odbornici Srpske radikalne stranke napustili zasedanje i time omogućili da kvorum bude manji i smena direktora prođe sa svega 27 glasova za. Primer koalicione saradnje na nivou Srednjobanatskog okruga izneće vam Saša Maksimović, predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Novom Bečeju. Svima je već jasno da je stvorena nova koalicija, naravno, očigledno i predizborna između Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke. To kao narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije mogu da vam potvrdim. Vi to lako možete potvrditi time što ćete uključiti prenos sednice i videti da jedinu podršku održavanju sednica daje Srpska radikalna stranka, što je besmisleno. Da Srpska radikalna stranka ne učestvuje u radu parlamenta, sednica Skupštine se ne bi održavala iz prostog razloga što je besmisleno da bilo koja vlast radi bez prisustva opozicije. Naravno, oni nisu više opozicije, oni su prešli u vlast zajedno sa Čedomirom Jovanovićem i Borisom Tadićem. Takođe, dobili smo još jednu potvrdu o koaliciji liberalno-demokratske stranke i Srpske radikalne stranke u opštini Novi Bečej, na kojoj ću se osvrnuti. I to u najnovijem primjeru kroz kršenje izborne volje građana i nasilničko ponašanje čelnika ovih partija i lokalne samouprave na čelu sa predsednikom opštine, gospodinom Milivojem Vrebalovim. Na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine Novi Bečej je prihvaćena inicijativa građana Novog Miloševa za razrešenje postojećeg Saveta mesne zajednice Novo Miloševo i organizovanje prevremenih izbora. To možda i ne bi bilo sporno da se radi o velikom broju građana, a ne o 10% potpisa građana koje je skupila Srpska radikalna stranka. Da li to znači da svako ko skupi 10% potpisa, ukoliko ima dobre kontakte sa vlašću, može da smene onih drugih 90% ili bilo šta drugo? Ovde se uopšte i ne radi o nezadovoljstvu građana rada mesne zajednice u Novom Miloševu, već o nezadovoljstvu predsednika opštine gospodina Vrebalova mesnom zajednicom na kojoj on nema nikakvog uticaja, jer je to jedina mesna zajednica u kojoj vlast ne vrši njegova koalicija, zajedno sa radikalima ili bez njih. Čisto da vam napomenem da u toj mesnoj zajednici vlast ne vrši ni Srpska napredna stranka, niti članovi Srpske napredne stranke, tako da se ovde ne radi o zaštiti naših prava, već o zaštiti prava, odnosno zaštiti izbornog prava građana. Takođe o drastičnom kršenju zakona, statuta opštine i statuta mesne zajednice. Ne postoji u stvari ni jedan zakonski akt koji omogućava ovakvu odluku lokalne samouprave. Skupština opštine, ba makar i po želji predsednika opštine gospodina Vrebalova, nema pravo po zakonu da raspušta mesnu zajednicu i da obrazuje privremeni organ kao što su radili. Ja razumijem da je jako nezvanično počela izborna kampanja, to svakako nije razlog za kabadahijsko ponašanje predsednika opštine. Takođe ni skupštinske vladajuće većine, bez obzira na ushićenost predsednika opštine, što je u vlasti sa Srpskom radikalnom strankom. Da je u pitanju koalicija, potvrđuje i sastav, znači, bez obzira na protivzakonito usvojen samodoprinos koji je usvojen negde proletos u Novom Bečeju, vi znate sve, informisali smo vas o tome, bez obzira na dodeljivanje članova opštinskog veća Srpskoj radikalnoj stranci. Ovo je još jedan primer, znači, njihove koalicije, a to je da je u privremeni organ
za vršenje vlasti u mesnoj zajednici Novo Miloševo su imenovali članovi i funkcioneri DS-a, LDP i Srpske radikalne stranke. Nažalost, nema lepih vesti iz opštine Novi Bečej. Čak naprotiv, iako je ekonomska situacija u našoj opštini možda gora nego i u drugim opštinama u Vojvodini zbog izuzetno loše privatizacije i sve težih života građana, što pokazuje veliki odliv našeg stanovništva u poslednjih 10 godina prema poslednjem popisu. Naša opština ne da se ne osvrće na to, ne da ne pomaže obrazovanje mladih kroz regresiranje đačkih karata do svojih srednjih škola ili do fakulteta, ne da ne pomaže trudnice da lakše osnuju svoju porodicu i da donesu na svet svoje potomstvo. Naprotiv, opština ima jedan veći problem. U toku 2010. godine, to smo skoro nabavili dokumentaciju, naša lokalna samouprava je na kupovinu novih službenih vozila, verovali ili ne, potrošila 5.600.000 dinara. To je 56.000 eura u vreme kada u opštini, ako se neko obrati, posebno je odgovor ne, nema para, ne možemo. Evo, ja sam baš zbog toga iskopirao vama dokumentaciju koju smo po zakonu o dostupnosti informacija prikupili, koji se vidi da je kupljeno vozilo od skoro 30.000 eura, Škoda Superb, od 170 konjskih snaga za predsednika opštine da reši svoje probleme oko putovanja, i kupljena su dva vozila marke Škoda Roomster i Fabia Classic. Toliko o opštini budućnosti Novi Bečej, u kojoj za građane i za njihova osnovna ljudska elementarna prava ne postoje sredstva za ispunjenje njihovih potreba, ali zato za udoban i lagodan život i putovanje predsednika opštine i njegovih najbližih saradnika postoji 56.000 eura. Hvala lepo.